Chinese Army atanga tlan ba wan om chuan China sarkar lama tangin hrem na emo fekna na sa tak an dong theya an nun chu damlai thlan thi mang mai ani don ani Zangmau ka ngapo hi tlangwal South China lama om ani a China chimlam Hainan province a university student ani po hian China Army chu azom ve a tharei lote Sipai atan nuwa bangle duwa nikum December sang ni sompakulama thil thleng ani hei hi PLA official website a English an document ani zanga po hi hremna chi hrang pariata hrem ani hetiang ang bok hian midang zong Army atanga bang chu an hrem thrin ani China sarkar hian Army tang du lawa bang ho li si anei veka an hrem dan hrang te chu kumni chung ramdanga jin chu a khap sakani real estate thil engpo leya khap sakani bas le rail jin kong thui tak kala khap sak boka kumni chung loan lak le insurance ti a khap sakani dam chung in sarkar a civil service na an deal theilawa anghet lopon an deal theilawani eng enterprise le sarkar na deal po thei vedon lawani dam chung in sarkari na hriat dan tur chu Sipai tang du lawa bang le ti na hrareng to don ani kumni chung chu eng kolei chama admission an ti theilawa heng kumni chung hian le khazir zo mang khap sakani Sipai pension to sarkari na du sakna eng man dong ve theidon lawani Chinese Army atanga bang luita chuan avai in dollar sang sari zasari somnga velan choyanga ya hei hi an training na an man relawang te ani a training an zolo pon an fine tho angai ani kumni chung nan mu thei tak si lo le khan zirzom thei bok si lo chuan enge an ti ta kang sum don na te po ril ruwa om veang ma se hei po hi kumni chung chu ang khoi thei chuang lo ani hetia Chinese Army atanga bang te hi mi en dante adangin aza thlak lama te pon ngai thina achan chu China sarkar in TV le newspaper ate Army tang pei lawa tlan chuak ti ten mi pui mu turin a chua sak thina ni social media lama po an thedar na sa thina ni hetiang khesi thanem takalo om to a mi hring te hi gan tuina le na tho nuam gan ti zo ngai nang vek lawa Army tuimi alo te po om ve thei ani hetia Sipai tang pei lawan hrek vak hi chu China mi pui ang khongai thlak le ani Indian Army tang pei lo te hian chuan ID card le CSD card vel an submit chuan police verification ti le Army lama tanga tharuk chung vel letter an mu vel bak chu eng ma boina om lawa democracy ram le communist ram chu ein thlau le ani China special force te hi lo bi chiang ang khovel pum huwa bin engram nge Sipai nei tha kan ti chuan US Russia China le India te kan nia mase khovela special force tha te ming kan soidon chuan US Russia le India te chu kan soi thei maya China special force chungchang hi soi tur tam lowin kan mel hriat vak lo ani China hian commando hi ram dang angin anei ve thowa mase he mi chungchang hi khovel hriata puang zar vak lo ani kan hriat chun te po hi researcher le analysis ho atang ten ani tlang puya China special force ho hi kumsang ka jakwa somkua chobor vela din an ni a India para special force ho hi chu indo pui panhi na tang khan din an lo ni to ni China special force structure hi adang dayang reng khopa ahminga People Liberation Army Special Operation Force anti a heng special force ho hi special brigade ang ten an om khoma am brigade a hian mi sangkhat borvel an oma battalion pathum an omani indolo om thut poni se heng special battalion ho hian ti tu rang an neya China hian special battalion thi rang pasari vel an ayani heng ho hi China mun rang an oma chu lawa People Liberation Army a hian 18 group a special reconnaissance force anom ve bokani heng ho po hi commando thawan ni a division pakhata hian reconnaissance force pakhat zel an oma heta hian mi za somni borvel an omani tin brigade tina reconnaissance force platoon a oma mi somli vel bor an ni hei hi Indian Army a gathak platoon ang deuh kha an ni heng hi special force angin ang ngai thei ani kumsang ni sompanga hnulam khan China hian a special force te hi a deploy tam deuh to a hemi chungchang hi kumsang ni sompako thleng khang khovel hian a hremi alo ani
special force rang le an post na military mun thren khatte chu Beijing military region na reconnaissance force le assault troop Nanjing military region na flying dragon special force Guangzhou military region na South China Scout Jinnan military region na Black Billy le Eagle special force Xinjiang military region na Northeast Tiger special force Chengdu military region na Southeast Eagle special force le Cheetah special force te anni Atobera SWAT special force heng hi an post na hun public lama tu ma nang hrelawani SWAT hi China hian kumsang ni pakhat khana lodin to a heng ho hi boruak khomwal le tuilama te po chevek thei tura duan an ni heng ho hian special force ming dang dang an nei hlom nuala China hian command panga aneya India nen ladaka kanin rina hi China lam western command in huama LAC a hian India nen indo ta thut ila China hian special force ati turchu Mountain Eagle commando unit hi ani heng ho hi military special force an ni lawa armed police tactical unit an ni a Xinjiang autonomous puna post me kan ni Sichuan special force opon an pui ari nomani he special force hi hunting leopard ti pon ang kauthin ani China special force le India special force te hi khaikin don an ni chuan experience lam hi ani bera anman ro le training chu a thathai ang le atap thayang ber ani deuh veka ramchunga sipai a thafilor thangkho man ni hlom bok nen experience hi a poimo hle ani India special force sang tai chu gan hriat vekari noma wangin tar lang lo meila Indian special force a hian kan ramchunga mai ni lo ramdanga po operation sang hi an nei hnem hle to a chu wang chon China special force ai chon combat experience an nga fe don ani Indian special force hian war games hi Covela special force thahau US Navy SEAL le British tenen voitam fe an lo train to a poimo le deuh pakhat chu military tactics hi ani engram po hian military tactics hi a thran kan nei thewa heti an training ho hian an hlok pha thei hle ani ram le ram special force te hi in dona ain ma chon khat le a special an nimiawa engram po na tul top le thilbon ra ro thap ani lo chuan an mangzen zen lo ani eng special force nge thai ti ber le ilo commando nia hai hi so sang la khomania khongai takin like le subscribe ka mi lo me sak ve kram la video dang siam te min ti phur ve thina ni